Pemirsa aranyane penerbangan langsung menuju Bali, karantina visa, miwah jaminan kantun kedadosang pikobat utama, sani ketampenin Bali, sejeroning usaha ngerauhin wisatawan mancanegara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ngaptiang Bali, mangdene nguah target pasar antuk ngulengang majeng pengerauh wisatawan Nusantara Wisnu. Menteri Sandiaga Uno mausang, wentan $11 miliar AS nyabran warse sane kelimbakang oleh wisatawan Indonesia ring dura negara. Nampinin indiki punika, dani ngaptiang mangdeni ekosistem pariwisata Bali ngulengang kahanan produk miwah program ipun Majeng Wisnu. Paiketan dani mendalang produk ring Indonesia, raris memperkanti sarang makasami ekosistem pariwisata miwah ekonomi kreatif sejebak Bali, miwah wawidangan tiosan. Rauh mangkin taler, dani kantun ngerumusang mangde kualitas wisatawan sane rauh, rumah seaman tur deg-deg mewisata ring tengah hingkahanan COVID-19, sane sampun ketampenin becik. Dani taler ngawadarang, Kemenparekraf sampun nyagiang makudang-kudang pemargi, miwah kawentanan tim khusus, Majeng Bali sampun saya gepisan nerima pengerau Wisman. Antuk selanturnya nih dani mausang pacang kelaksanaan rapat koordinasi. Kaptiang mendal kebijakan sane anyar matutujon nyokong pengerauh wisatawan mancanegara rauh ke Bali. Nanging ring kewenteran Omikron kerama taler kauduhang manden dincapang rasa waspada. Pudeke mawinang pengerauh Wisman taler kewatesin. Sekadi keudingin akehan Omikron ring Indonesia rauh saking pelaku perjalanan luar negeri. Mejantan indiki inucap patut kewaspadain pisan, tur kejangkepin antuk nincapang pemargin prokes, vaksinasi miwah booster, utamanipun majeng anak alit sane meyuse ring sor 11 warsa. Tatujon yani mangde kasus COVID-19 nenten ngaonang malih ekonomi Bali sane kantun metangi. Cita Maya Bali Pos, Nguningayang.